nyuma ya wagagie bwa ukaria kwithirwa bwi rutere na rurwa igembe ni ndene ya mutuate na gutigira antu batano baringangi na bagakua na risasi na mwana umwenwe uroringangi na agakirwa ngurario ithuku akethirwa mami ndene ya cibitari ya Maua Methodist nandi antu baria bakuiritwe kana baria batigitwe ni andu bao mampasta bairi itumbite kuriunga mucijo wao na twethira nabo baena kiriro kiao na bakiromba thirikari umbe kubatetheria na kutonya nje ciao yumbe kubatetheria nikenda bakomba gwita ngugira yagirite ya mathiko jaja kutwaromba thirikari indi nuntu bangaramie kinya mathiko ya nuntu tika arari ndwene na ipasa tisi nya kurumwa na ateki nyo lobine hana ba skuru ubangaramie mathiko na hana babomelie na batethie mwekuru wengwaza ina areirekere ni sipitali to mwera thai kuiba to iba thirikari yo barumete marombe ne kirimene mbeza wa Julia mtavia yule niega muthako ni na tuna kufikira nuntu ndi mukuru na miaka ona ntepa ngoje bomba kwevya nuntu ntezo nkabula ote muntu nene ya ende gatokuwa thirikari yo tutevye ya maore na tutevye na amenye mathiko ya antu ba untu tutena hiyo tue no te voto minya kwevya thirikari ni tekudetia ntule tuika mweline eje mukuru yu ukwita ni baba okwa ora mwanake untu bura nkiromba thirikari ni kuringana na thina ii batu tukona area gwetwe nontu bwa antu baba twakene nabo ba Rwanda ru onto bakwya goro antu batenatia ende yukona onto barorare mukuru yu pastor nati etana banini twana bruto te batai atomba kwiwate la bomba kuimenyera bongwa wena candidate baire kirasi itina form 4 poranko yenda kuromba thirikari pombere buru ne tukarie boya mbere bakikishe mbere baraponda bote kuitangwe yonde ya korwana bombe ko watu bakiromba pamna bakiona na yabena kwithikira gukwingi nuntu bagutigwa ne endo bao amapasta bara barathirwa baumite marombene kana kirimene kya murungu birira barathirwe ndene ya kambi chafu nande ankuru bao na family ciao ni bakuromba thirikari ibatethia urayumba boni burankiromba mukuru kwa atare athina aretire kuromba na ubaromba akirimene ugwena na ubarari kwa eneri na mbuge yetere uro barasema na sene kunjireni amwingi rangiti achoka na ore ndinti na be shukuru kama ge Sunday nge form 4 na ko uti nyango kwende aringi serikali yokinya atuwa kinya bangaramya mathiko bamye bwana nto batinebe Tombita wanjeni wa misobo mukwa mutano ino mutano urakwire na batu tukiromba thirikari ikari yote thibwetu nuntu tukaraka tutena security area na twakaraka nya tutiringa kura ya bangi bakiringa ni kwetha itutianiri kinya itendo kingi giratendekete tuko itathira no itano tutona no otherwise tutona nya otwariria nde batu tukari ya family ye musio galunge tukoromba na tukoromba security mbingi na tutetheru mantu ne yanta ya kuthika na mantu ya mengi ya ontana be skuru kwa mwana kidasiti kwa mwana form 4 mwanka dai na teri nyewe ta skuru ndi tukoromba otethi tukaria batu katukuriria mumbunge maka maore na msinjwana ethro arotethi bwetu bwakwe nuntu bakwethote otherwise ingi twene onkurukie kwetha twena bono nuntu nibo tweleleti nibo twaere kura cietu ya garaka ciorero theri nuntu bakwethirwa batu tutianiri kabisa tutikomenya mantu yo anganate kinya muthio anganate kethe kinya tuyuki kinya silanya tutwambiririe tupaminya batu no twanjiri kurona broneu nuntu ni tuibe tu rubu bingi sana tutete pastor yo una pastor buru urorendete mathani murungu urete kwa murwa mieri ete kura ya bishop untu bubu ngwe bubu tusumbirete sana nuntu mieri intuko irati ya bishop uwo nge bae no evangelist na rete kwa barendi tuko ite kura ya kanisa bare razio be ete kurura ibo be ete kumirombera ende mantonto eu ni yeto sumburete na mantonto yeto ringete sana tukari ya family kalunge adu to ringete bonene sana
family ya nja ici iria ciatigirwo ni ene bao kana mapasta bao nyuma ya kubariungira ni bakuga thirikari ni batetherie nuntu bo batina inya ya kumba kuthithia no atia indi thirikari yumbe kubariungira na kubathithia no atia na twena kwithigira ko kwingi kwetweka imuntu mutorerwa mauto Murungu o tweka naringi risasi ubaringi na ito wasia ne atatu kauria Murungu totiuria Murungu twe maganise nake ni angaba twere itoraga na mandego yare twera kirimene aranto batheracia na batu weta kuria Murungu iyo inya yuma baraetete kwira inye mwathani be ya nio kenda tomba kinya kwethira tukiona garia lakini twera inye mwathani nake the tutena security yakwana okay ya kwethirwa araga mweli ni au ba affected to ba umetere nio batu tweta kinya ekoro barabe na twana tonini barabate komba kure angara mabeta lumaga na baeta naranto boeta baeta yo Nairobi kuria Murungu iremene togera na twete ara kwena ithie kibia mete amekema kana meto togare thiti na bia mete toyonka eria na ona tokiura cia Murungu lakini ni ata togauria Murungu kethe to wasu togomba kuria Murungu. Murithi wa Banki Reporter Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Maua. Apa lagi?